Ni Muvya Dani na tuwesonga na mbele na maovo miokonia Ateti ni kana Ateti chama cha Wiper ile mbetani Ukamba ni madha na kumutwika Mutongoi uo no kana kukuna kula ki block then wanyuvani munene ula ukite mwini wa nyanya ndongo na ila nesi ya kuma kaunti sionde itatu sia Ukamba nesi adhana kanani ivinda ya kukuanga mi ya siama nini Ukamba kieloroni cha kumunenga Kalonzo wa Musyoka vinya munini wa Raila Odinga then watanio ya Azimio Oka kwa vamwe mwandikitwa mauvo mbencha Memukwata na ilivoti. Ateti chamani cha Wiper ni mathudhwa malumendhinu wa numba ya Wiper mea sindi mamithungulo na matea sindi itino isizothi na ile kambi ya wakatatu kita kuthela na nokana kusia mudhanu kango wa Ateti chama cha Wiper Kuweta ni kikwikithia isizothi ni ya umelu na wikiku kwa kila muteti alama kwithia matenengwa meka sembe kundu kungi ni nisi tuithia atwe katika serikali na serikali ni nene na nini si makona o maundwangi kula sia mwewane mwananchi ona bubangi pa matuko kenda mwei wa 8 pedhi wa vela isi nundu already niwaambie kwikwa na muyita wa trial. Ateti ya Memukwata nenu wa Mutongoi wa Dr. Kalonzo wa Musyoka wa kulinda maima na kusinda ivila sionthe ungu atitu wa Wiper ile mbetani ya Ukamba meweta kana edhwani vatonekana ndongo isio ndeila sio melia mata ivila nene na ila sina wendi mwingi ni sia ile kalande na kuiwa na vaimela indi kwa ngoya wendi umwe si indi no mithungulo no kana mwene ndi amwe nowe andu maenda juma ketie kula mena uhakika wakwa na kula si free and fair na alame usindwa tuimakulia na wasia umwe makwate chama moko na Memukwata la opponents moma masinda nikana chama kikethe ki strong na tuimea katika nyumba ya azazi mawekalo maingi chama no mpaka kiguro no mpaka kithiwe na mchujo nikena wese kwithwa na mathiba ebe mwenendi ni wa mwai ndolo kwenda nikena mundu usu akaface chama ilengi bae katika ballot kwa huyu ni sesio ya kila party neloko na chama kina sinu sia michujo mana chama nichende no grow ando maito kwa ndaya twetekile kindu chambe muno consensus nondo twimbwata avoid a very costly affair imbwete necessary nando maito timbwete taendea na kumatongiania pamwe Machakos the same no tuende na unena niona alameuani ya tiketi ya Wiper tusizi possible kana nitwitha na mundu umwe kitwi the same no bande na negotiation tusiana irukwata just one governor loro no run na Wiper ticket kuyanana na mwao mweu wa siama sia kiuteti no a member chama cha Wiper Oka alama kakunia Ateti mo kula mithungulo ni na yu Ateti ni makulio matwaizi mithungulo ya moguo na kuitikila mausungio alama kanenganwe akuni makula aingi alama na yakazema bia ni manathari andu oyudi oimono ukethwa ni mesi atongo alama kwendosa kwa kutukulia andu alama kwitwe kula itikila mundu akwitye kula na yuta bia kilo kwenda kutabia nandu maikatu mukwa kunenga mbesa kukita na andu angi nanye mwani sunja na kwata ticket ningutunga mubea na uni we wendi wakwa ulango sindana nake na musinda nake etikile nake anzinda ngeetikila pauni test yemo kwitha ya Wiper as a party nundu mabindane maingi ni tuonete andu mayukila na maketha mena ithoko na kwatwa huo na kwitha na okinene kuone wakana certificates yane wandu alama tailete Mutongoi wa chama ki Dr. Kalonzo wa Musyoka ni wathie mbaya Ukamba kana ungamana yo na kumitete undu vaili totongo ini wa ngwatanio chama ya Azimio Oka mwanani wa munini wa president ungua serikali ya Raila Odinga kicha ile tokuno metoke nikana weze at least nitaumaloka tete kamande kula katika ndea ito everywhere not Ukambani everywhere palabe na kunima kula tutonomete kula nikana weze Raila ni watu eka musumbe wa katano ena munini wake Dr. Kalonzo Musyoka Wiper hiyo ready kusaidia serikali na ODM na Jubilee na kila timu yalete kwithia hiyo ready ku deliver numbers na tuyikulia pyo ndene wandu ma Ukamba uonde kitui Masako na Makuweni mabiki kukwata Kalonzo Musyoka Mbau kwa kusupport andu ala metha maungamite na ndene wa chama cha Wiper nikenda twinenge ndaiya Akamba twikanzie kwitwa kamwikamba twikanzie kubuthiswa
twikali twi chamani kitu cha Wiper nundu nicho twi icho twithiwa nacho cha Lower Eastern. Candidate witu ulani Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni candidate wa Kenya yonde ti candidate wa Ukamba. Kwa hiyo twende together na umwe tusakue Mutongoi twizitiza kwa Kenyan who is able katika serikali nikana together na serikali inabina kukwithiwa no deputy president tundu lakini kwithiwa wina state resources ila si amali mbe kwithiwa webu maanite me atatu niko kiumeanisha kana Mukamba akithwa serikalini. Dilivotia vilingi wa Mauvo kumava kaunti ni Lovi nitawa Benjamin Mwaka.